Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Arox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Saat pernah cuba menpoi ke election MLA arajar arpulai. Kila don rewut ke MLA kila dep ban Risaiñ nak jinglong MLA jongki namaro kila lek ban yeso syeki wei pat kisang sang perthai. Ki rewut ke MLA kila dep ban Risaiñ. Ki kenthop ya laingut ke MLA kila syak sospon ha ke sang kongres kata ke kong amprin lingdo na East Shillong constituency kila lek ban yeso syaka NPP u MLA ke West Shillong constituency ba Mohendro Rapsang melalui penyeso syaka NPP bat ubak Kemfa Sydney Marbanyang u MLA ka Rambrai constituency uban selek penyeso syaka sang NPP. Gilaingut kuwi pat ki kenthop ya u MLA ka All India Trinamool Congress na Mausen Ram ubak Himalaya Muktan Syangpleang u belalek penyeso syaka BJP u Benedict R Marak MLA ka NPP na Raksam Gre u belalek yeso syaka BJP bat ka Ferlin CA Sangma MLA ka NPP na Selsela ka belalek penyeso syaka BJP. Nalor kita ikin rengut kidang don sa prangut kiban sa Risaiñ kini gisngi kiban wan bat kita ki prangut ki MLA ki kenthop na ka PDF na Milliam constituency uba Hamlet Sondokling uban selek yeso syaka NPP u MLA ka PDF na Umsning constituency uba Jason Saukemi Maulong uban selek yeso syaka NPP u MLA ka HSPDP na Maukorwat uba Renington Lingdo Tongkhar uban selek yeso syaka UDP u MLA ke HSPDP na Soyong constituency ba Samlen Malngyang uban selek esok bat ke NPP u MLA ke Knam na North Shillong constituency ba Adelbert Nongrum uban selek esok bat ke Voice of the People Party ne ka VVP u MLA Shimet na Nongkrem uba Lambor Malngyang uban selek esok bat ke UDP bat saarwet ke MLA bala syak sospon haka Kongres kata uba Meral Bonds AM MLA ka Nongpok bat uba proses di sokmi MLA ka Maulai kiban selek esok syak seng UDP. Nalor kita udon sa Uwei pat MLA uban om ya konsyuk kini ke election MLA arajar arpulai kata MLA ke UDP na mau pelang constituency uba Eugene Son Lingdok.